Ghana adwumayefo afi de mo de aban we wo de ayam wa yi musuria wa kire mo sem mo hohoro mo anim kosoro mame ma wakwaba emfounder Ghana nsem TVG so wo frɛ me adwoa searching ebusuafo ene Ghana fo no mo amede mo musuma ma no omo ha one sen omo kire se omo de apacho Emma His Excellency Nana Addo Akuffo na omo ka say His Excellency the former president Nana Addo Akuffo indeed no ye angel na Ghana fo ye hu ni muso ti di papa ya tema no de arewa kwotene fie His Excellency John Nana Addo Akuffo no ye angel ampa and into Ghana fo su na electricity bill na water bill a akosra intende ezi yensu eguje na ebusuafo ansam de ensema Ghana fo aka bebre no me who say social media NDC phone ni bi no almost for cameras you almost ya and I say comment almost make it about this increment of electricity and water bill na aba no say former government in the tree no and almost de Ghana yenti akoshe IMF enti na IMF nso asset is our rules no e de amaye na me patch say NDC phone wo ba na ye ni IMF His Excellency the former president na Addo Akuffo be fa akondwa na ye ni IMF na ye wo IMF ase His Excellency Nana Addo Akuffo ba no be yin fiase and later part of their government no almost also the etiko shame na NDC for abra move power 2017 na ye she IMF ase no in fact John Dramani Mahama and the president ne pencil Imbra you tune near so one more than you tune to good yaya. The first time you tune no. Near IMF no one more no the embargo. Eto employment so. Now uko school we out in if your moon team foul. And so His Excellency Addo Akuffo buy. Offer more from our nurses and teachers. Edwe musin. E fairness aban bia for police in aban bia. And say na IMF ase. And now we ko yin fi won no mutimi fire. Nti mo so mo aba. Mo first time ya mo modern say mo de yem be fi IMF nase na sa how na mo de begu yen so no ye pamocho yes matters almost from May June ho kore so no increment for besan so aba mana omo yi levy 1% efi ho e de 14 point ahe water bill I quite remember me what Kumase water bill na me 15 cedis me ba Accra be 2 years in even me ba Accra ya na me water bill 25 cedis 20 cedis e wona na do ne peso and then ye tia water bill 50 cedis and this if we ba munya 3 months 1 year ye tia water bill 50 cedis na mbenya 1 year 2 years 3 years ye tia water bill ahi wo kuro me hado tia this if we yesremo ne mo de ba ne mo keka kono sisa mu yi levy ni fi wona Ghana fo ba bas na Mahama ne 3 months e yes na na do ne 4 year 8 years no mu yi levy na de fi mu refi sa mu ba kai se mu tax mu de begu yanso no ye do yam se yenzi me tia because mu when they say mo pay tax en pa mo penso mo de taxes ya ban bia so propaganda nti ye pese ye ba bem nti wo nyaye mo ay sa beja kondwe e be se so ha wa bu yenso na ti se light ne do to ya na je se wo boy ni pre na je se edu nti nse me akoso Ghana adwumayefo afi de mo de aban we wo de ayam wa yi musuria wa kire mo sem mo hohoro mo anim kosoro Ghana aban adwumayefo so mo de aban ne de ayam mo pia mo ho yo na mo koto abama ne se ono na ye agenkwa a obaji Ghana fo nkwa se na Akuffo Addo de o de yet heaven pa o de Ghana na heaven ye see yem pe Akuffo Addo ye bonsam Akuffo Addo said the would the angel pa President Akuffo Addo ne ba me ase na mo de mo ye angel John Mahama oba ye hwe de Ghana aye o se betting tax eno na mo youth no mo gina so na mo de tupo abati MPP aban na mo ankasa mo si yi levy na yi levy no a o yi free ho no so we yi na mo bosi no o de akoshe electricity no 14.75 water or Sambia piso yeti muangasa mo ni kwasi ya maye enkanya someone enkanka dwumaye for Ghana aban dwumaye for amako school amuwo ni mutie mutimit na ho ma John Mahama ne na ban de dokono
dokro ne nchena ebe dada mo e ma mo ti ase e bo twi e ko to abama no enese mo hu anim e hyehyam ho ntumi nka Akuffo Addo Nyankopon bebia President Akuffo Addo ne Dr. Baomia mo somo no mo kan kire ye ne nyina ye fa ye ho kodwen ne mo Nyankopon no o twia kantem papa wo ye instant miracle o twia kantem na ye de nyame ase si nyame akasa ma Akuffo Addo ene ne baba wona next time mo hwade a mo be piri ho animdifo matena ha me ye de dokro ne nchena ada mo ene mo ntimi nka hey tofo ebinom me nka so mu nyina ebinom na meti se yesi atrofo ewo asofo mu atrofo se 98% atrofo papa Ghana asofo binom entronkoa enti wo osofo a wo fra ho osofo utimi di ntro ese wo betumi ama President Mahama no ama appointment asem we dey enwanwo enti wo no wo ye adwuma ni nyina kum chacha ena wo di ntro wo ma na wo ho adaje na wo program obi kwa akọchi wo aso aye obibi wo wanim sa papo hwo wabodwe se tantan no wanim se kwan mu kani wo kum chacha awa no nsuo we hwan na wo ho adaje a wo no kum chacha wa akọchire wa kum ana akọchire wa go ye obibi central na no wudi ni nyina na wo dey appointment kum chacha anya wonkwa sofo no mudi ntro tu na Akuffo Addo so nyina Nyankopon betuyo omka onform ho nkyewom enne enform ho nkyewom ochina atrofo adifo na church members na ya na me homa omo yen church members onipa bia wo asase so emfa usika komo sofo ton sofo nyame ontimi nya hwe ma wo hwa wo da mu bompaye na Nyankopon betie wo church members mudu musika komo om de bia na ehia mo na omo de omo yire na omo ma omo de omo kwa bruchire na nkola na iko school wa bruchire na ye bre mo nya isa asofo ye chiri di na omo je musika di kwa omo ni hwe omo de mam be ka kire mo Ghana church members asofo no omo ni hwe omo de mam mo ni omo achi na omo ye funu ne envelope na ehia omo rest of Ghana na wo mo ehonmo no kwa subscribe no mo ye kra na em say eye kakra bi kufo ne ma chata kofa Joshua Labi ya committee resources in the same way na Akuffo Addo ba yi wa committee more resources giant buildings no do no na policy UPS chata name se na Addo ne be mai na Addo ne de mai yes infrastructure ya ye no ho yeah kufo ani Akuffo Addo Joshua Labi NDC no na kufo nim yeah enso aso betuma ye mo ba na mo pu bi akoye education na year mo nkrofo mo NDC ya dia good enam say mo pe nkrofo betuma control ene Haruna Drusu ene de asem a ye kan ye say ye double track no adanya ye sie ni de kan ho no ye bebo modern say by 2027 no na eni ho biem me no ka say a lot of schools are enye double track biem ase adu nkati akotena Joy FM a waso yaba 90 days ibe double track FM ene eye akwa di say Haruna Drusu ba ya wase ade 2027 Ghana for eno kro mu ntimi oti ase ene Sam George akoya omunipa and I hate set people nyame abode de me ntimi nkase me hate but ni sunu ne ban eye me time said o tie